Nehemia vale sefulu. Oli le i lau malo se lea. Lau se lau pese. I never lost my hope. Ooh, I never lost my trust. Oh, I never lost my faith. But most of all, oh, I never lost my grace. I told my family way. Ooh, I told my only all. Only God to do. I see the end. I told my only. Sofa Iesu. Amen. Ya, pia le tua I le nei a fiafi. Ya, fifia lava le roto ma le anganga. Ya, I le nei aso, ya, ua pape nao na tātou toe pa mahuta pa tasi lunga le tātou por kalama I le nei a fiafi o le asa. Ya, pa tai le tua o na ua toe maua po I le nei avanoa. Ya, ua mawhai ei o na toe tātou mahuta. Ia mawha atu le tātou po kalama le nea fiafi lunga o te penga whailangi. Ia o le vi inga marwha taina I le tua le nea fiafi. Ia o le au po kalama nei o le Jesus is the answer podcast. Ia peo na masani ai. Ia sata I tas. Ia whaktai le tua ia ona ua whapena ona sopo mailo soifua I le nea fiafi o tātou makuta. Ia o tau tilo mai, ia o mawaawa ai atu, ia te o tau I le nea fiafi, I te tono o lo maota, tono o lo taawale, whai ngā renga. Po whea lava le mea ua maua mai le nei po kalama, ia, ia le atua whaapetai I le atua, ia o tātou makuta. Ia, I le nea fiafi, ia o le nei fo iaso, ia o le fo ua. Ma va alua atu ma le tina o le ainga I le nei aso lunga o le tātou po kalama. Ia pei o ma va alua I aso sa te kasi. Ia whaktaila I le atua ia o nau whanam paamanu ianga. Ia I le nei aso ia a whai le ua tau tantanga I mai. Ia ua. Iei fo se swing o le tātou po kalama. I le tātou background ia ma ma le mea o roo whai atua I nei le tātou po kalama ia le tātou whai ama whai si suinga le mea pu e atua I le tātou po kalama ia whaktai I le atua ia o nei wha manuianga I tele ia o maua I lau po kalama ia ina mawhai o na whaale lei a tili lo tātou po kalama a wale tala inga ma le tau atu le upo le atua I lunga o te penga whailangi tiri manu I whao le nei la langi. Ia o lea ia whaatalo whai tuai le tātou po kalama I le nei e fiafi. Ia I tātou paanga, I tātou ainga. O mai masani o le tātou po kalama. Ia e le ngata I lea ia le isunga I whapea ngainga. Ia o tau whale tua. I le nei a sa ia taritonu ia nei a sa ia o a sa umai taritonu I tau te ngāru e ai. Tau te tua I tua le pole laa ia masasa mai le pole laa. Ma la unga le fina ngalo le tua I ona tangata. Ma lo lava le whai o le whaiva, ma lo le onsai ni ngā ruenga le tua. Pape nā ona tau. Pape nā ona polo pe le upo le tua. Ia a wale te singa o na ma moi ma lo lava le sa inga wenga le tua te tonu le whaingo pia lo te ngā wenga
ia e talo i le tua ina ia maua pe o tau sunga i whapengainga le o sa i ngā wenga le tua ma tātou mau tau whaamārolosi i ngā wenga le tua o a hoi whapita auli mwhainga tā o le ngā wenga ia o le tua ia o le tua e e e a e lofa e feso soani ia mo pui ia te tau i taimi whainga tā o le o le olanga ma le luto o le taimi o whainga o winga o tangata ia o a mele te peritono ia e re whainga o pio la o tau ngā wenga ma lo lava le toa i ngā wenga le tua o mani me tele le tua ia te o tau sunga i whawhengainga ia mo tau pale tua ia e watu fo ila au pa malo ia ma pa talofa i lo mātou au auna le mātou pafiau ia waslei sa take ia i le nei fiafi tai i le tua ona le upu paauina i le nei aso ia ua lagona fo'i le pa'i mea le agaga o le atua toe fa'amalosi ma toe pagu i ou matou ola fa'aleagaga ia i le nei aso e ala i le upu o le atua fa'apegana e manavaina ma e folafolaina nei aso lea fa'amanuia atu ma fa'atalofa atu le polokalama ia o le Jesus is the answer ia te oe le tamā fa'aleagaga e maise le matou tinā fa'aleagaga ia vā i lenei fiafi ia ma le gata i lea ia o ao sinasina o le tatou atunuu tamā ma tinā matutua o lo'o tu'i pena mulipaga o lo'o tatalo mai pea o te talitonu fo'i e ai fo'i nai tamā ma tinā matua o lo'o fiafia e matamata mai le tatou fa'asoa i lea aso i luga tatou polokalama ia o manuia tele lava le atua i la o tausaga ma lo fo'i tapua'i ia o alofaiva i matou o outou fanau i fe'au ma tiute ma galuega o lea aso ma lea aso auā le tausiga o tatou āiga o lea ia malo lava tai le fa'atasi mai fa'amanuia le atua fa'atalofa atu fo'i le polokalama o le Jesus is the answer ia te outou i o tatou matou matua ma ao sinisino se o tatou atunuu ia e le gata fo'i lea ia fa'atalofa atu fo'i i tatou āiga uō ma e masani o le tatou polokalama o le Jesus is the answer pa'akesi i lenei afiafi fa'amālō fa'afetai la outou nofo tatalo tai fo'i le fa'atasi mai fa'amolemole aua ne'i galo ea sea le tatou polokalama i lenei afiafi i luga o lau platform i luga o lau YouTube Facebook ia ma tulaga uma fa'apena ia e vatina fa'asilasilaga pupu'u lea ia o ua taumawhai fo'i le ti'apolo e tau fa'aleaga i lenei e li'i amata le tatou polokalama ia a whai e te comment mai lunga o le tatou polokalama ia e le taimina e whainga e respana kuai i tatou komengi i lunga o le tatou polokalama ia for some reason ua le mawhai o ngā public le video i lunga o le Facebook so a le mawhai ngā public lunga o Facebook ia e le mawhai la o ngā show mai le low comment i lunga le software le whaanga e tatou polokalama pela o le YouTube ma le Facebook kusa pawal mele mawhai au ngā ilo o le tangata o lo comment mai ngā o le Facebook o ke makamaka kusa mele le ua umata i lunga i lau ke fongi i lunga le Facebook o te iloa i tangata o lo umata mai ma tangata o lo komengi mai ia a whai ua le mawhai ona ua respond ia o le mafuanga na ona ua le mawhai ona show up mai lunga le tatou software le whaanga le tatou polokalama ia o tatou kame ia mo e fo e wolo o mata mai ia le ngata i leo nei usom na mo tatou hainga o lo o mata mai lunga le YouTube mole pa mali atu ona ua le mawhai ona i loa lau kame i lunga o le tatou software le tatou te ia ai la tau mawhai pe tau su e po le ala mafuanga wau pi wau paso su e ngā o le public uma i lunga le software
ia au te lo po le a po wai le ti a po no ngofo ma pa se ua mo le mafai ai kusala una kurunga Facebook o le mafai a pa o le mea nga le friends to friends le maka mlei lo pa o le public kinga pa ko mafai anga public nga ua uma le kako po kalam mo ko mafai la ia nga public pa al mesa sa mafai anga public pa e pawagaka la o lo pai ona mata ma temine na o tangata o lo o friends I lunga o le tātou Facebook ma le YouTube a ole apo ole me ole tau nau ia ele ole whaape ina ia tō tele ia ole mele tau nau ina ia mawhai ona whaalau I tele atile upo le tua ia awane I ngata na o wo o lo o I lunga o le tātou Facebook e te mana o ho inga le ia sala lau atile upo le tua mo e fo even though e le o friend I lunga o le tātou Facebook e la tau te mawhaia ona mata ona o le public le tātou ia ai talo I le li ina ia whapena ona isa wala vave ina ia mawhai ia ona public e le tātou I lunga o le tātou Facebook ia paul me ia o le tātou popole na le tātou o le mea whaptai le atua oi le umpai no o sone ia whakai le atua wewa I le leo le atua ia o le ua mawhai le ua I loa kamera skamo ke longa la nga le YouTube nga le YouTube la le mawhai nga whai loa mai wewa I le ua I loa me leo smalo vip whakai a uso thank you for subscribing our channel on YouTube uso whamole share tātou po kalama whamanuia tele le atua ia te oi le uso le nea fiafi ia e ala I lo whaatasi me lungo tātou po kalama ia le ngata I lea ia whaanongolongo le upo le li whamanuia le atua ia te oi le uso ia o le ana tonu na o le YouTube la le mwhai ona I loa mai lungo le tātou software le whaanga le Facebook ia te le loa po le mapuanga le le mwhai e onga ia o mo mele umamia pa me whakai le tua ia o ro o tau mawhai ona tau wa ai mai ia whaanongolongo le upo le tua le mana onga ai o le apo o le pokalama ina ia mawhai ona public le tātou pokalama I lunga o Facebook ina ia I loa o mai tangata o le lalolangi mi whaanongolongo mai I le upo le tua o le mana onga nā mane au nangi nā o pokalama ia o sisi ai tu e hei e tō rua pe tō tolu tangata e mai mo ia iai ale tua le po le nauna ingai ina ia whapena o na whaalau e tele atulo na pokalama ia I lunga o le tātou Facebook ia ma le tātou YouTube ia kai lava uso rep malo pamangia le tua ia ai la tuina nei temi se I watu se whai atu se whaataro po tina le ainga ia I le nea fiafi lunga o tātou pokalama ia ona te tu atile la vangoa ona I eise special good news se I lunga o tātou pokalama ia pe uma ona paile whaatalofa ia ma whaatiloa I o tina le ainga ia I le nea fiafi Ia viele tua e whatalofa atu le sofa man malo Iesu Keriso. Ia te o tau le uso mtuangani e te mamti nao mafuta mai le nei tu la fiafi. Ia fia lava loto whaatasi mai le nei fiafi wa. Wa mo foi se ava noa tātou te whaasoa. Encourage be uplift a ilesi a wala le upule le atua ia o le te talo lava o le maua te talo ia a veale nei pokalama e whaia ma whaamalo sianga ia te oe I lo oe savalinga ma le alii a wa o lo tātou stava vali taito tasi a tātou ia I le alii, right? So I just want to thank God I le nea fiafi mo le avanoa of taifo I tamai le ola man malosi fo I mai a te maua ia a wafo ia se upu sa matu whaalongolongo I le nei aso
ala mai lea le tamā fa'aleagaga ia Wesley. Ia o le vi'iga lava e fa'afo'i le atua auā o tātou te leiloa ke tātou make it the next day so if I've lava I le atua auā o lofa mai pia o ia o mawhai e tātou nā la wha'i mai le ni tai au tātou atu I tātou sauninga e tapu ai ma avelvi inga ma whani tanga I le atua pamanuia lava le atua lo whaafonga ma lo whaalongo I le ni aso ia via fo I le ni pokalama e whaia ma lui tau ia te oe ma lo savalinga ia o se whaatalofa le nai le sopo Iesu ia le atu tu atu ta maa wasfulfulanga I se good news for ia o le a mo I le nei masina Ia, ia le tua, ia o le naua. Talo fatu whapeloa ia tule. Ia, lau patna ni neia fiafi lunga le tatou po kalama. Ia au sina hasisilanga nei lunga le tatou po kalama. Ia, o le whaamau ifo I lau ka lenga. Ia, I le aso lua sul malua. So 1 more week la solufu lua te amaila satam la satama or two ile sulima ala sa yonga ku aku after Father's Day ya maka I lau ka lenga le sa nai te te sa we tatu te mafuta tatu worship together I matu e kalisia ya a whai o le ki kongo le Bay Area. A pe o le te tonu Bay Area, ia, o le aso lusu malua. O le aso le na, o le a pape na ona, tatou mafutai ma tatou lolotu whaatase ma le au malanga, ma le au, o le au uso, ia, na o tau sila fia le polkalama o lo o walau I loa nei lungo le, te penga whailangi, ia, I le lalorangi ia le tautaiae ia le sunga I le pule sunga le pule o le blue wave sunga ia puimono ia le ngate lea le sunga ia tamalau I loa le sunga ki a kongo ia ia aifoi ia asiata I le ia mal au malanga o le tatou pe loa I whaatasi ma le au malanga I le aso losul malua le asa right after Father's Day. Le asa longo lua le aso lufu lua. Ia o le afa pena o le afa tasi mai le au malanga. Ia matu whaisau ninga whaatasi le matu e kalisia. Ia I le aso losul malua 22. Pe te fiasiasi mai ia mau le manua sau e tātou te mafuta ai ia ai fo ile sau fesili ke fia fesili au malanga ele ngata ile uso ia asiata ia ile asa ia su mai tātou te mafuta fatasi ia walange e sau ona sau e tapua ile tua sau e tapua ile tua ia ma vea fo ile na ava no ta wa ia tātou te mafuta I fo I ma le sunga ia puimono o le pule o le blue wave ia ma le sunga ia asiata ia o le ona tautaiae I le asa o mai tātou mafuta whaatasi ia o tari tonu o le whai malanga mai le malanga na I San Francisco ona reua whaile mta whale le fasting I San Francisco mo le taimi mua ia o lea lai whai malanga mai ai ia ma le ua mau ai fo I ma le avanoa ia ua a whea I fo I lo mātou e kalesia ia o mai e tātou te
pai taulanga whaatasi ma tapu ai whaatasi i lea asa i lea solusu malua ia ma le matu i kalisia. Ia o le vi inga ma le whaafitai i lea tua ia ona o lea wanoa, nea wanoa tāua ia ua awhei ho i sio matu i kalisia. Ia i nisi ho i uso ia ua. Ia o nei fo i tangata ia e leo tangata o le lalolangi. I le sunga ia asiaka ia ma le sunga le pule ia puimona. Le ai o tangata o le ri. O tangata e tari tonu i le atua. O tangata o uso fo e ua whaonga inga i le atua i ngā luenga o le atua. E weo tātou wa ai e whaamanuianga o le atua. Ia nā po o tātou tari tonu. O tātou i loa po. Tala anga po i le uso e le ngata i lea le pule. Ia maono ia ma le uso ia asiata. Se o le tangata e wha maoni i le atua. E wha e ina i le atua. O le ala le tau mawhai o le file e tau mawhai e. E tau wha ato i lalo le wha nau o le atua. E le mawhai. Ia le o tātou wa ai e ia ma tātou i loa. O tātou i loa o i eiri wha manuanga le atua i le uso. Ia siaka i le ngata i leo le to o lua. Ia ma le wha nau. Ia ai maise le tau tua i sio tātou atunu. E ala i le ngā luenga o le wha salalau. Ia o te whawhi. O te whawhitai i le atua. Ana pa u mai o sa ngā luenga lea o le wha salalau. Ia mi o le haka media. La wanga i au tustala. Tole. Lo inga kasiakara kaka hoso mara wika. Ai longa e umi. Lo inga awa pe hai e fui maunga o ke lako e whai makusikala ma whai ma media i le pe o le ngaluenga asiaka. So le ai longa e ako sa uwa yasu. Ia ua le mere mo. E whai ako le whasalau le sau o ko mengi o kala o kangaka. Tole. Ngā kangaka e ke le loko e ongo sai. I mea le lalangi makala e whai mai. Ia. Le lau kau o i lau kala. Hoi. O rau koa i mea le lalangi. E so seisi ai mawhai. So seisi ai mawhai ngā koa i mea le lalangi. Ia au kangaka e sau e awe le ola i le akua mga luenga o le akua. Ma awe le olanga i le akua. O ngai loa i oe o le koa. O ngai loa i oe le koa. Ia o kako wa e ngā luenga le uso ia asia. E a hoi. O ke ufo ma le whai o ngei kangaka ere. E ngaka ere o ngā asiaka hoi. Mangisi hoi o uso o uso o whai ma pusikala ma whasala lau. Ma kau kingo le mea mongi ma whai le ami o kongo le akua. Whakahi ia ke o kou o kou o kou ngā luenga le akua. Ai le ngaka i lea. O le kau kuanga, o le kau kua o sio kako e ala i whaasala launga ma pusikala. Mea whapenga, mea ro kupu sio kako aku. Ia o kere whai aku la whapeka mo whai e si i lunga le uso ia siaka ma le ai. Ia ngā o le i ku ia le ku whaare kingo ma. Hoi o kākou o kā ua o pāngau. O akali i ma whapingi o le akua. Wakasi uma kākou o uso ma kua whapingi. Wakasi kākou i lunga o le akua. O ele kala whaasa moa a kuia le vai ma kua i longa uma le kingo. Ia peo le mafuanga ni ngā. Pe mamao ale me kake kaukua mai ai ma whaile whinga ngalo o le akua po le ale mamao maila. O vangu. E kake vai. I le ngei lalulangi o meo kako au maua. E kasi a kako iuma o le akua pe a whai o oe o le kangaka kewisiano. O le kangaka ua e makau i le akua. Ma oe o le kangaka ua fia e ka lai le whinga ngalo o le akua. Ia peila o le uso ia asiaka ia. E ngaka i lea ia le sunga le afo. Le CEO o. Sunga le pule. Ia fui maungo. Ia ele ngaka fo ia manisi o le au malanga. Le sunga lo ia ma le kamo. Oi foi ngor ka fo kamo Elvis Elvis Modi.
ia o ngai uso umanga ia o tere o maua po le me whaatasi mai le sunga i le lo ia ma le sunga ia auwes le tātou le mapukanga le matu e kalesia i le sa i le sa le asa lufuru ia pau le tala o au maia o le sunga ia asiata ia ma le sunga ia pumono ia o le matu faisauninga whaatasi ia i Hayward i le aso 22. lufurua o le masinga nei right after Father's Day ia a pai e te fia sau e tātou te mafuta ia e aho ia se tu o te lunga ia o le nai lunga le information ngai la me la o lau telefoni o le numero o lau telefoni o le 650-290-2433 vili mai ia te au ia ona o tu ina tula ia ma whailoa tu ia te oe le mea o lo pai ele mātou lotu ia o alore ngā ngolo woso i fua kuko le high school San Lorenzo? San Lorenzo or San Leandro? I'm not sure. Yeah, I think it's San Leandro High School. Yeah, ole a onga o lo pai ele mātou tapo inga o le nā o lo o ele hao ke le o lo pai ele mātou tapo inga ia ia mausa ua wanoa kuko le a onga le high school ia lea ia longo mai ia u le ongo lima o lua iwa o lua whātou ia ona tuuina ma whailoa tula ia le location ma le me whai ai le mātou lotu i le aso sā, le aso lufurua o lea mai e tātou tāpua i whātasi mai o tātou ainga tātou makuta whātasi ma awele tātou whātai ma le vi inga i le atua ia ele ngata i le tātou whātālofa ma tātou lulu lima whātasi ia ma le uso ia fuimono ia maise ia le uso ia asiata ia i lea so sa pe au atoi le ola ma le malosi ia le tele na wasfa mtranga ai e nisi update ia o le atu whailo atu lungo ta po kalama o le a whai o lo e alala mai papa au i nei i Hayward po i nei le Bay Area San Francisco o pe lavo i nei San Francisco i ke iai ia sau tātou te maputa whaatasi, ia awelo tātou vi inga malo tātou whaatai, ia i le atua, ia i le aso, ia ma le uso ia asiata, ia ma le uso hoi, ia humono, ia ma le au malanga o le an tātou whaatasi ia i le asa, ia i le mātou i kālisia, ia le tele na wase whamtalanga, ea mai le wasa, ea mai le ne asa, ea mai le tau sau ninga, na e alu se lotu. Na e alu le lotu le neasa. E a pai e tere i alu le lotu. Ono o neisi a mafua anga te tau wa ele meka ele neasa i whalesa. Ia aua te popole, ia o lewa. Lewa ia ele tātou por kalama i le neasa e te lotu mai ai mai whaalongolongo mai ai le upo le atua. Ia i le nea sa ia la papena ona ma o pa so ai fo i le nea sa pe o sa te tasi masani ai ia e mate pa so ai le upo le atua ua uma ona la unga ina po ua uma ona pa so ina i au na le atua ia ma le au fainga luenga le atua o loo la unga pe i le aso sa ma le asa i ni siau matou mafutanga. Ia ona mai la ia pa so atu ma toi tufa atu le upo le atua. Ua uma ona wha amanuia i ma ua. Ma le matou i karisia i le upo le atua. O le ala le mea ua uma ona ma take mai inga mai i le upo le atua na matou pa alongolongo i nesa. Ia ole na ole a pai ma upu ole a papena ma fa so atu ai. Ia ma tufa atu fo ile fa manu yanga le atu i lona upu. Sa fa manu ia i mātou i le nei aso. Wa e te tau ona tufa le fa manu yanga le atu
ia awane i au mātou sa o loto ma mātou ngau ia tuu pele whaamanuianga ma le motia lea o le whaamanuianga lea tua ia i mātou le upo lea tua wala unga ina i au auna ma au whai ngā luenga lea tua le mātou i kalesi. E te tau ia i mātou na ma ua mai ma tupa ati lunga tātou pukalama. Awa e te tau foi o na whaamanuia i o tō. Awai e ese ale nganga o le ese ale ngaluenga le tua. E ese le whaamanuianga e le tua i le upu. Ne whaamanuia e mātou le nei aso. E ese fo i le mā nei o le whaamanuianga e le tua. I ati o tō. I le upu wale tasi wa uma na whaamanuia i mātou. I le upu i le nei afia. I le tae au le matu sauni. E ese fo i lana whaamanuianga i a o tō. I le upo le tua. O lea ia e papitai e le tua le nefia. Le mā nei o le upo le tua. E se le matango fia le upo le tua le nefia. Le nei tae au po le nei aso. Ia wā le upo le tua. Mai le upo le tua mai o Iesu. O le Tufuga sili. Jesus is the carpenter. 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 E whamalia tu no whasinga. Carpenter. O le kufunga. Kangaka whaifali. Le tufunga. E ese ho i le mā ngai le mainga e le tua o lona upu. O te noho matu mako pau. Ese ia le tele i o au ala ho inga le e saua i le atua e au mai le upu i le tangata. E ese ho i le saunga o le atua e au mai le whaonga inga ho i o longa upu. Malona whaaliunga. Ia tia. Ese ho i le saua le atua tu ina mai lona upu ia tia oi. Ani ani. E te whaasoa. I tangata. E ila le nea sa. Ma ngai ale au mai ngai whai aua. Tele o nei mele au ngai lo su ele upo le tua. E te lo ele te me te su ele upo le tua. Tu sa le te whai tau le upo le tua. Le te whai tau lo tu spoi. Ala e alu solo le sau le kala ngoa mai le kua ia ke oi. Anytime you read the Bible, you hear God's talking to you about His word. Try to explain it to you. Tampai le tua ia wha i ili ma wha amara malama ia te oero na pina ngalo. I le teimi e te whai tauina ele tuspai. Even if you're not reading it to get the word of God so you can preach, I'm not all whai taua, just to read it. E te lo ngā le talo noa mai ole, the time you read the Bible, le teimi e te whai tauina i lolo tuspai. The first word of the Bible, when you read the Bible, come out of your mouth when you read it. That's when God is talking to you. O le taimi e te su e la fionga pa ia o le atua. O le ele i sau le upu i whafo o lo sui fonga se tūlo. I le whai tauina o lo tuspa ia. O le wankala ngoa mai le atua ia te oi. E te tātou te sila fia o lo whai kaunga o kuspa ia. This is the closest way for you to talk to God is to read the Bible. To hear Him. You hear Him every time you read the Bible. Yes, e kako ke kakalo i le atua, yes. E tātou te langona fo i le atua, i le teimi te talo i le atua. Ma ave lo whaktai ma lovi inga i le atua. O le teimi e te whaitau ina i le tuspaia. You hear Him so close to you. Mena e, like le keimi lea, leo ke sa ngungi le upo le atua o wale tātou po kalama i le sto. Peo no whai atu. O rau truck o lo te whainga renga lo te aveai. O rau private, Secret. lau secret place lea. Lau tala moni a. O
te tonu o lo truck. A o sau lo fani. Ele fai tau o lo tus pa ia I don't go over my notes. I don't start. Ese alo fa lo ngonga because when I come home kile yo me fa la velavi. O isi kemi o ke manga va mai wo ule lava. O isi kemi o manga va mai wo fia ai. Malu lo le unu ni me ai. Mea whaitino. Isi kemi wa kasau ka fika la ngua i lo ko rua ma lo wa fi. O walu ke whainga rem. O lo truck. There is nothing bothering me. O ke aka fo i lo truck. O le me ma li lo truck. Vai ke mila, I have a truck e le kio. Man, I listen to the radio every day. But for some reason, God keep this truck to me because it is me fa la vela ve yak yak. I don't have the radio inside the truck, it won't work. Ai ke lo. Anga fa pe o le radio nga. E fa la vela ve le kio nga mi ke mi fai ka lo kus po ye alu lo ma fa ke ma fa ngi. Ai ke lo. Ke le e se yo lo ngonga I kongo lo truck e fai ka le lo. I focus. This is the time for me and God. Lo kongo lo truck. Lo kala man mun. Lo fa longo le tu ai lo mun mang le ne. My truck is my secret place to talk to God. Kala man mun. O lo truck. O lo taimi le na mo le tu. O si kemi. What why my first was she give me my first pickup or my third pickup? Was she give me why walu like I'm serious. Walu walu I'm so into the word that la sa unia la makala ngoma la pa ye. O ki sa we la unga ila stofi. E fola ila stofi. O le mana ia na ma le matango fi o lo sa ini le tua. Tofu tangata ma secret place o roto rua tonu is her car. E fai e mafuka I maleri. E usi tangata o to tonu o lato maota. E usi tangata o pe o paka to walk around and go to the park and read the park. Po fea le me te mafuta I lea tua. E ia lea tua ia te oi. E fa maoni e te fia tala noa I le li. Pela o nei asa mana ia le upo le tua. Ese foi le au mainga le upo le tua le nefia. Ia e whaktai le tua. Ia o le nei avano. Ia la tui nā turo le tina o le hainga. Ia e a mataina le tātou whaasoa le nefia. Ia ma wha matala atu ma wha ilo atu ma sosoani atu ma apo ai atu. Wha marosi e. Ia o le a po isona ia taking le upo le tua le nefia. I sa mātou whaalongolongo ai le neitai o le mātou lotu le nesa. Ia ina ia whapena o whamanuia I tātou le nei aso. Ia le han, ia. Whamanuia le tua I lau. Ia le tua. Ia o le tusi na maua mai e se upu whaamalosi I le nea sa o le tusilia e Peru o le Hebrews. E Peru e tolu o lona whai upu e tolu malifa. I want to read it to you in English. For my Jesus has been found worthy of greater honor than Moses, just as the builder of a house has greater honor than the house itself. For every house is built by someone, but God is the builder of everything. O le mana ia le upule ni asa sa whamanatu mai e ti tātou le te funga la lea o Iesu Keriso pa mai le verse 3. Jesus has been found worthy of greater honor than Moses. I mean, if you think about it, why did Paul say this? Ila uia malamalama ile upulia o Iesu e sili atu ia mose aisea because o Iesu ia te au malamalama ele ese ana ngasala. He was sinless. E na awina mai
A wina mai o Iesu e tongi ola mo oe ma. O Mose la, o Mose na whaongaina e lea tua i le whengainga tuai whaatau nuu ai si walo anga O le mānaia la o le upulia, o le whai upu e tolu, o le whai mai sa o ia o Yesu, Jesus has been found worthy of greater honor. Pei au nā saunole ta mā o le ainga. I le matua o le launga le nea. So, Jesus is our carpenter. Po Iesu ole Tufunga. Tufunga sili. So, why? I say, awa, naya le oto no ina o le upu le nea sa awa, o Yesu na wina mai, he was sent by his father, which is God. Ele ai fu isona ngasala. E perfect for ya o ia. Ele ngata fo ilia. Ele is a limitation o lona whatuatua. E whaftai a ulia atua le upu whamanatu mai a te tātou o tātou. O tātou o fale po o malu malu ia. We are temple. Ole fesili la mo o ele nei. O aina whawina lo fale O aina e build ai lunga lo fale So, o le whaamanatu le nei le nea sa ia te aua ia, to make sure that my house is built by Jesus. O Iesu Keriso o ia lea o le tufunga sili. I tatou o langa. Awa, ai alu lalo le verse 6, whamai. But Christ is faithful as a son over God's house, and we are his house. So oi lama o fale ia. Waila ia te oaio o peo dailo fale. Because ele mawhaia o ile ola fale anga, ile mawhaia o peo dai ola fale anga, meaning without Jesus, your righteousness o lo le lei malo wha maoni e ta ua amio tonu oi. No. E nire tātou Iesu Keriso. Why? Because ole lalolangi lea, when we were born into this world, when we enter this world, we automatically are sinners. I say ole amatanga. Ile ia atamu ma eva le temi na paua ia atamu ma eva o leala na angasal uma ia la yo tātou uma. Ai whawhetai le atua ilo na alofa. Whawhetai le atua ilo na ngalei. A wina mai ilo na alo le to tasi. Sau e tongi ola mo oe mau. O leala. O maua e oe mau le sa olo tonga lea. So a whaapela o whaulo whale i lunga o oe aia. You have to reevaluate, re-examine yourself to see, make sure that your life or your house is built on Jesus. He is our carpenter. He is our foundation. He is that rock that mahalo si oe mao. Pamaile ila uia translation ile mata upu ile nia. So there is no other builder worthy of building your house other than Jesus. Ia te wai ele ai masesi e sili atu not from the past or the future. Wa na o Yesu Keriso awa na sau Yesu Keriso le lalo langi nei in a form of peo tato maliu tongiola mo oe mau. So ia te awa ia ele ai lava sisi ele mawhai o na build lo oe ola whale anganga polo oe whale anganga i lunga i lo lava malama o lo lava poto. No, ele mawhai lava. Whamaile Ioane e se fulu whaalo na whaipue e ono. Jesus told him, I am the way, the truth, and life. No one come to the Father except through me.
So ele mawhai lava e sisi o tātou ona whaua e tātou whale. It's only through Jesus. He is the way. He is the truth. So if I'm malosi te oile nei afi afi. Afa peo ye olo o empty lo whale. You want to like make sure that Jesus is in that is the builder of that house, of your house. Why? Because if Jesus is not the builder of the house, then who else? O aila o Faraimo builder lo fale. Awa o na o lea tua lava, there's only righteousness or what? Darkness. So if I feel o ele o build i lunga o lea tua. Or ila lo building. Are you building it on your own or you're building it i mea o le lalolangi? Awa ele ai lava si te sawa tua i le langi wa na o Iesu te riso. Whamaile le ngaluenga e whālona whai upu e se fulu tasi ma le se fulu dua. For Jesus, the one referred to the scripture where it says, the stone that you builder rejected has now become the cornerstone. There is salvation in no one else. Ele ai lava sisi. Ole maale na reject. They will find a cornerstone. Ole tato fa'alatanga. So God has given no other name under heaven by which we must be what? Be saved. Ole whaftai foi a oile atua ia Iesu Keriso ilona alofa. Malona fa'alongo ile tama. You know, ole mānaia ole send mai o se si a. Whaftai o send mai o le alo o le atua. Sawa whaatau nu umamia na send mai e le atua i lalo langi. Yes, na whaingata. Because there's a part in the Bible where Jesus cried out to God. I tutono ole Garden of Gethsemane. Na tatalo Yesu for another way. But what did Jesus say? Not my will, but your will be done. Ole alofa le ole atua o Yesu Keriso i le tama. Le na whaatau nuu ai ale men a wina mai ia. Whamaile John 3:16, for God so loved the world that he gave his only son, Jesus. So you and I can have life and life more abundantly. So ole whaamalo sile ne yaso. Le na whaamanatu mai a titato. Ia avea Yesu ma tufunga o lo fale. I want to build lo fale lunga lo oi ma lama lama. I want to build lo fale lunga lo o le poto. Le poto le ne lalo langi does not compare to the wisdom from God. If I've taya uile tuala na upu, peina au mawhawhawa tu ile ola na ola mo muai. Na ola mai foi tono le kalesia o le whaaltanga. But Eliese Mafutanga, my house was not built on Jesus at the time. Why? Because I was going to church because of my parents. Na yalo o nor whaatonunga o matua ia o le sava viala o loku. And that's how it was. You know, we just go to church. It was like a regular thing on Sundays, but did not, yes, we hear the word, but I did not fully understand that you have to have a relationship. You have to build your relationship on Jesus. You have to have that communication, that time set aside for you and Jesus. Ile tatalo, ile faitawinga o le upu, ile anapongi. O mea ia e fisosoani build a ile tata wola faleanganga. It build a ile tata relationship with Maleatua. Afa o build lo, excuse me. Afapel build relationship ilunga lava lo oi malosi. Ilunga lava lo oi atamai. It's if you e whaile nei lalo langi e le satisfy e oi. Wana o Yesu lava it satisfy e oi. Ole manaya fo ilia ole having that relationship with Jesus is because your relationship and when you start reading the word, you start understanding the word differently. O asolai o pepe lava le ola faleanganga. Tele ole taimi. E whai tau ele upu. Whai tau te eo tulu moe. O moe. A lot of times.
But when you develop a relationship, just like how your relationship with your husband, your relationship with your, with a friend, or, you know, you have to have that communication to be able to grow. It's a loy fo ili natangata, a loy fo ili natangata oi. If I pay na fo ilalo relationship mo le tua, the more you communicate, the more you call upon him, the more you read his word, this will help build your relationship with him. Ah, o le atua fo ilalia, o le ofsasoani mai ati oi. If I see a low fale, o le tele o taimi. I want if I pay wa lo loto tolele ang sala ne te yai. Pe I want if I pay for lo manatu ua, I'm not perfect. Even if you go to church every Sunday and you feel like, oh, I'm going to wait until I'm perfect or things are going right with me, then I'm going to then I'll say yes to a calling or whatever it may be in the ministry. O se mea fo o lo fi fa ngai nai oi Fa malo sia te oi le uso man tu ngani Awa te don't wait on that because that day will never come. We are never perfect. It's only through Jesus that we are made perfect. Now, when you come and give your life to Jesus, I saw it avela wola mo Yesu. Ele Itele saulo ai ia Yesu nga perfect umale me uma. Ole mana ia fatata ingalia. Ole te mina wala awa Yesu na so These are common people. These are just ordinary people. Ele ni tangata fo ia wo fa ala inga or anything like that. No, when Jesus called them, they accept the calling and they start following him. Ah, so ole mela lo tau fa amara malama tuleni afi afi. I sawa aviloli. Just come as you are. Sawa oye, just as you are. When you start building that relationship day by day, day after day, iliasa maliaso, slowly God will change you from inside. Ah, Ele fape te saulo sui lo umame uma. No, no, no. It takes time for things to change. And the more you put in Jesus, the more all that filthiness in us will what? Disappear. Not disappear, but slowly. The more of Jesus, the less of you. Ah, I love growing up in high school. When I was in high school, I always hear Pastor Debbie tell us this. More of Jesus and less of us. Yeah. O le whaamalo sina ia te oele nei a whiawhi. Ia tele ia Yesu. E whausia lo fale. I want e whausia isi mea. Because whatever you put in, that's what's gonna develop, or people will start to see what you put in. And what do you mean by that, Lisa? When the more you put in, like for example, fata ita ingala ole tino, our physical body, afapiana le aya, LAC workout. What happened? I mafalala. I'm sorry, alote mafapau isha tuangani So se temia o te vai lau tuangani. Ola na tala ia te oh, Lisa, what me miti. And I think in my mind, I mean, ole talk positive mo siya to ngani ya wa. But ole winga ole tala ole wolanga fali nganga for ya pe ma for is too long. The more you put in the word of God, the more you start developing God like. You become more Christ like. The way you think, the way you talk, the way you walk, all of that. Ai afape tele ya tatou na le tele a o le whaalongolongo i upu matala leanga or stuff like that. The more o le mea fo ina fua mai o le mea te tutono o le mea fo ina fua mai. So le whaamalosia te oile nia. So po se upu fo ina whaamalosia o nei o langa o lo ni tanga se le nia. So yeah, make sure o faulo fale I lungo o Yesu Kiriso. Let Jesus be the carpenter of your house.
Aluma e fatuatua iai. Fatuatua ave la wola mole ali'i. Ave la wola mole ali'i. He started and developed that relationship with him. Slowly but surely, your life start to change. Things of the world start you. Amataina ino ai. I say because no what wola watupu. Watupu lava le upu malo relationship ma le ali'i. Yeah, e fua mai foi. E fua mai foi ni fua e te fia fia ai. Meaning that when you go through life, hard things or hardship of life, which we will face, tato umalawa tato se paafsanga I lava ma popo ngam whainga taole ne o langa. E whaingo fie ona God will always give you that peace. Jesus is our peace. E watu fo ele tuia te oile file muilo loto. Yes, we will face difficult times in life, in our walk, in our with Christ. But that peace, ele mawhai upo na whamatala le file mua e watu ele atua pēr whai o whaulo whale lungo I Iesu Keriso. Ah, ole whaamalosi fo ele na. There's a story in the Bible that talks about ile tangata la lewa ese wo cast mai ia te moni mai le tala te si pa mai ole te moni la na pe wo empty le falenga ole te moni la na e alu ka asolo it will come back and check on that house and see if it's empty. And the word of God talks about how he would go and bring more. E tele fo yala ya yanganga leanga la sama ya pape sa ola empty ali fale. That's why it's important. Ole ta wale na you make sure that your house is built on Jesus. There's no other. Ele ai lava se si lava ole nei lalolangi. Emma Fiona se fea oi, or reconnect you to the Father, but through Jesus Christ. Olive otifa fitai fo ila uile tua. Awa, we don't have to pay. Ele fata winga le fa'aulatanga. Ele fata, you don't have to work for it. It's freely given to you. All you have to do is accept it. Take it. You know, ask Jesus to come into your heart. Ole taimi e te talia a Iesu Keriso. Ole amatanga fo ina oloa. Olo relationship mo le atua. Le lofo fo ila le atua ia te oe. Through this life, he will help you, guide you, every step of the way. Olo wola faleanganga fo ole malosi fo ia olo wola faleanganga. Ole malosi fo ina ole sa ole lii. Ole lalolangi. Be o talonga I fifie tatu whanau. Every level AA there's a ale sifia ngai you had to, e pingia o male sifinga to get to the next level. If I pay now for yalo wala faleanga. Excuse me. Ola wola faleanga. The more you know God, the more the enemy will come after you. The enemy will never attack anybody. It's not a threat. Afapela o nete ola la ile ola falea fale lalolangi. You're not a threat to the enemy. He's just gonna keep you in that circle. But afape avelo wola mole tua, and he see that you have changed and you have given your life. Yeah, ole sau foi na ole ole lang ole e fa se ia te oi so ole fa amalosi ia te oi ia you know avelo wola and then have that relationship. Matalo. Today is a new day. So start today. Even if beva pe o leva na alu foi le lotu a te lo Iesu Keriso. Pela wa o yasola o lai titi. I want to faalangolango ma if that's no. Today's a new day. Make a new decision. So if I for wina lo wala moleli. If I pay for ya eteli lo because of a lack of knowledge. Ole tele ole mala mala ma pe na ya o la so. Awa if I pay wa I lo le te mine or if I longo mai le ni to laugh yafi. Malusia ti oile uso matuangane, start that relationship. It's never too late, to start that relationship with Jesus.
Pausia lo fale I lungo le atua, lungo Iesu Keriso. E o lailo oe malo ainga. Awa, o tato taito tasi. We will stand before God one by one. You know, ele fa pe alu o le langi ona o le malo si o pawa. Pe alu foi pawa I le langi ona o le o malo si no. You know, this race that we le tatu tama moe I uma. E tu taito tasi lava oe. O le mana ia foi na o le fixa o lo ma fau o mata I a Yesu Keriso. Awa, awa pe o ta mo se a o pe a lo se ta mo inga. A po se race. E te le anu ma e titi lo fa pe a. E te ta mo e ma e titi lo I le tini. E fa pe na foi la lo wola fa le nganga. A wane I a vea a me o eva ai ai te tonu foi o se kalesia po le alava fa vai vai ai oi pe discourage ai foi lo oi savalinga. No, when you keep your eyes and your relationship is real with Jesus, no matter what happened on the side of you, focus la wala walu le fa vai vai ai oi ai a fa pe e te alu ona o le va ai fa le tangata e fai ngofia and distractor. You get distracted by the things around you. Why? Because you're focused or you're running your race not based on, on Jesus, but based on your feelings, the things that come in your mind, or people around you. So, paamalo siya ti oile ni tula fia ave lo wala mo leli. Fauwina lo fale lungo Yesu Keriso. Maile lua Timoteo e lua lona faipoe lima. There is one God and one mediator between God and mankind, the man Jesus Christ, or Christ Jesus, who gave himself as a ransom for all people. So you see, ole, Jesus already gave his life. He already paid the price for you and I. All we had to do is accept that. To confess with our mouth, believe with our heart that Jesus is Lord. Ah, masaila ia ina lo wola fa nganga, lo savalinga maleali. Awa, ole nei ola fa ole nei olanga. E tupua e ia fa fitau e iai fo ia me tato te fetau I matato ia so uma. Ava pe te, you will go through things in life without Jesus. Trust me, there's gonna be stress, anxiety. There's a lot of things that the enemy if avai vai na I lo ola. Para va pe yai o Yesu o le tafunga le olo o build a lo fali. No matter what come your way, it too lava lo fali. Just like a man build his house on what? On the rock. Ole maa leo Yesu Keriso leo. A saule matangi if you are yangi maya. I say because ole fate te inga ole story na I lo bia malama lama. Man tu ai mafofo se ma ai lunga le ngongi. Half of the rock pape lunga le ngongi or it's below the sand. Olisi afole maa or just part of the rock is on the top of the sand. So when you build your house, picture it. Built lo fale lungole maa. No matter saule vai o lalo ai. So ole au ngala na ole build a little relationship I lunga o Yesu Keriso. Uh, and what I mean by that is not just building, accepting him, having that personal relationship, that time that nobody sees is just you and God. Ole deep whainga ole alu ole maa ole whatete inga pe ole maanga I lalo ole ongi pole palapala e le lua ko so if ole whatete inga langa olo relationship in the secret place e mawa, meaning no matter what happened above that rock ole mau lava I say because that secret place or that time alone with Jesus is solid.
ele but awapea e build lo wola po lo fale i lunga o le ongi. Whateta ingala o tangata le accept Jesus as their personal Lord and Savior and yet have no relationship, meaning that they only, you know, only Sundays or, you know, I'm not trying to judge or anything, but I'm giving you a picture. Ole tau fa'a lautele atu le fa'a malamalama ina ole au ngā o lo relationship ma le li. Because ole whateta ingala ole tangata e whaolona lana whale lunga o le ongi. That means there's no relationship. There's nothing. It ain't se mea o mawai. O lunga le ongi a saula le matangi angi me matangi ma sau i ta whenga pengo fia nga malu e lue pe pa u. Ai se a ele o solid. Ele o mau waa lona whatuatua ma lona relationship ma le ali. So la o whama alo sia te o le uso te tuangane le nei yafi. Make sure you build your house on Jesus. Amen. You want to add anything, Ed? Yep. Yeah, tai le tua mana i le. Nea po, le take po i o le upo le tua tina la inga. Ela po i le upu sa pa pena ana pa manu i mātou le nei aso i le mātou sa minga. Ya mawa e ale le matango fie ma le lautele ma le tamau a inga o le pina ngalo o le atua e ala i lona upu. Yeah. O te whaftai ne tua. Ona o le autu o le upu o le wha mamafa i le launga nei aso, o le tufunga. O le si upu wha alata po o le upu ne o le tufunga. E tuu e whai ingoa mo o le tangata e whau whale. Ia o le Carpenter. Ia pe o sisi upu la vanga i whai e whale o la vanga i whai mo. La vanga i e kau o la vanga i o e whai li wā o lo whale ke mi o umai o ngā whai le whaawai. Wakuro la ia o la vanga ka o la au framer. Ne ua ko e frame le whale ua. Whaaku runga lau papai whai ei wā o ma mea whape ngā Ia o le tufunga la na e ta o i le tino. A o le anganga. O Iesu o le tufunga. O le tufunga sili. Mo oe maa le tangata au auna i le atua. E apoi. O Iesu ke viso. O Iesu ke viso e a fio lona nganga pa ia i tu tonu i lau tangata mo lau tangata i tu tonu o tatou loto. O longo winga e ta tau ia i tatou o na tatou paa alo i o tatou tino. Aisea, ai foi ona o le malu lea e a fio lea nganga pa ia o le atua. Tu tonu ia te oe, ma tu tonu ia te ma ngai ele up, ma ngai ele tala le whawhenga, inga le whaengi. E te le toi pule i lau tino. Ua uma o na whaatawina i Iesu ke viso. A lena maliu Iesu ke viso i luna sa tau ina ia to toni e o tatou angasa. Rongoing o tatou o uma o na whaatawu i le tua. So you don't have no right, and I don't have no right to my body. O lo tino a toa, mo lo loto, mo lo wanganga a toa. Ave i le tua. Because it belonged to him. O le nau fo i le nao le tua. E pui. Mea nai au mai e le tua no na nganga pa ia. Ina pui o tātou tangata. Ina ia pui o tātou
o tātou anganga. Pui lona malu. Mana e fo ni sitala ni fa meile. Ia awange I mama o tātou. Yeah. Awange I mama pe kukuru lo tātou. Fale. Le tātou lau fale na e fio le anganga o le tua. E te no e. You know what? Fala vikala kwali han. O mofo fongia pepe kukulu. Mm. A kukulu lale fale. Mm. That means pas esse ale Carpenter le building. Yeah. It's not Jesus. It's not Jesus. Mm-hmm. Ai ke loa. O le manga ia le mea nga tu le li I lo roto. I le tala lea. I le tatou upu. Le upu le tua. Le na matu pa longa nei. O le a koe. O le me nei ai. O le tuu o lo wanganga ma e wha alo I lo tino mo lo wanganga. Ina ia fio a Iesu ke viso I le nganga pa ia o Iesu ke viso I ate oe. E pui nai oe. Yeah. E le fio Iesu I tonu o se loto po se nganga. Mm-hmm. E tele ai mea le au ngā, ma mea māta ngā. I to tonu o lo tangata. Amen. Amen. E le fia ulu fale le atua I se fale. Ua na o mea māta ngā, ma mea palapala, ma mea elea. O lo I to tonu o lo fale. O a mea ne te tau ona iei tonu o lo fale. Mo tau ona wa ese. Ua te tau ona wa ese. O lea o te fia au mai ai le tala. E wha malama ai ma wha iloa a tiri ai. O le au ngā o lo wha lango e avelo ola I le tua. Ma tuu lo tino I le tua ma lo nganga I le tua. I le nganga pa ia o le tua. Na te pui lo fale. O ale tau mawhai leo ti apolo e tau mawhai e anta lo fale. E le mawhai e sea onga loa I le sio o le atua. Ona o loa I le anganga pa ia o le atua I te tonu lo fale. O le atua. Le anganga o le atua. E le fia fio I te tonu se loto e palapalama e le elea. Amen. Amen. E te tau ona tātou whaaloalo. I lo loto, ma lo anganga, ma lo tino. Because ole manu e fio ai le tua. E fio ai le nganga o le tua. We tātou mana tua le teimi nā luatu a Iesu. Nā luatu Iesu. O lo o whaile mā keki kongo le whale o le tua. Mm-hmm. Nā luatu Iesu. A o lo o whaile mā keki I to tonu o le whale o le tua. Rāre mea na whai e Iesu. Whai lo Iesu langa sasanga. Aluaku a Iesu ka fue ka fue uma ia mangu o povi o ka ngaka o lo whaakau o lako mei ko kongo le malu le akua kuli fafo o le mele na Iesu e whai I te tonu o lo loto e o lo le teimi e se sau e avelo wola matu ina atu lo nganga I le tua e whaatanga le nganga o le tua e os e fio I te tonu o lo I lona malu te tonu I a te oe e kilingi uma I le tua kilingi uma Iesu wha le tonu mpopo ngā ma mata ngā ma mapatianga o mea lo I te tonu o lo loto e kilingi e tuli whafo I le tua ai kero e se alma ngako ka ngaka lalulang Pai a koe ka ngaka lalulang pesili e ka ngaka lalulang I a Iesu o la mua ia whai e ngi mea le lau kango e whamakala kua le sau le yoange lua
A olona pai upo sumal to. Ah, na wifo ai lalo e taule. Dei de la kongo oko ngal pai upo sumal valu ma sumal iwa. A fe mai ona fai mai ai leo tangata yutaia. U fa pe mai ia te ia. Se a se fa ilonga e te fa ali mai ia te i mātou. Ina ua e fai nei mea. Nga. Kusa rawa umanga kuli e fafo e Yesu ka ngakangi. Ah, o fai le fale tapua ia le atua, le fale o le atua ma fale e whaakau ai o lako, o fai ma fale makeki, pe o fai ma le makeki, whaakau ai mea ai, po a mea ngau kou sila pia, kuli whafo e le kua, e le kakau o, e Yesu, e le kakau o nga fai tonu fale tapua ia le atua, le rai fai mai e le atua, Yesu ke viso, mai ua tali atu Yesu, ua whape atu ia te i lato, i nā le peti, nā le petia ia o le neiman malu. Ona o toe whaia lea i aso e tō. Ai oso mai kali o ka ngaka lau langi mama ngako o ka ngaka o lau langi e le ma lama lama. Whai mai, ona whai mai lea o la au iutai. Whai mai lea o iutai. E whase fulu ma le ono tausanga o whai le neiman malu. Rongo winga, fe mai ka hakalangi. Fe mai ua tausanga wola pe i le lalolangi. Ma whainga tu ina nau o le lalolangi. Ma o fia e whai fuala au whasainga. There is no way you can just come and change my life. No. O mangaku i o ka ngaka lalolangi. Tofo i le mamalu ma le marupa i o le atua. Tusa o le ta ala i atua le fina ngalo o le atua. Iau tatou a inga mo tatou wō ma e mātangi ma le tatou paanga. A e le o tali tonu ale loto. E le o tali tonu ale loto. Tinana ungangi atu o mai ave o tatou ola i a Yesu. O Yesu o na o ia le tali. Ai wha maha a le loto ona lea. Ona o le lefi a tali tonu. Ai sea. Pe mei e whase fulu ma le ono tausanga o whau le nei manu manu. A le ke whai mai ngare koru ase ke whau e le manu manu. Ke longa whai ngā o whai mangako ngaka langi ngā wai kei mai who are you? Mai wai e wai sa wai whai mai. Ia wai mo ia. Ora mea lea. Au mai ave o tatou ola. Whaatanga lea nganga pa ia o lea tua i te tonu o rou manu manu. Te tonu o rou whali. O a mea whai ngata. O rou i te tonu o rou loto. Ua e fiu e tau mawhai. Whaakanga lea nganga o Yesu ke viso e fiu e tonu o rou. Nā te tūlia u mai whafo mea nai tonu o rou loto. Ona tu wina lea e lea tua i te tonu ia e te oe se loto fau. Male a nganga fau o lea tua i te tonu ia te oe. Lena whai mai. E whase fulu ma le ono tausanga o whai le nei manuma. Pe e te toi whai a foi e oe i aso e tō. Ai te ro. O lo tala noa. E re o loa tangata o lamla. O le tala noa Yesu ia te oe ma. Le manu lea. O oe. O lo loto. Po le a le maa au lo loto. Po le a le maa au lo loto. Po le a le whainga tā o lo loto. Po le a le mata ngā o mea o lo tonu o lo loto. E sau a Yesu a o na sau le anganga o le atua ia te oe e kalepe uma. Ma wha ma uma mea lo te tonu i lo loto. Ai wha tanga le anganga pa i o Yesu ke viso e pio i lo loto. Ona e maua lea le manuia. O Yesu. O le tangata, awa ai tangata lau langi ngā vai tei. Ei, e whainga le, tiso la tōwa ai a Yesu, i le nātei. E they mark Jesus as a carpenter. E te ro, o mea nā le tupu lalo langi ne.
E tō tele so se mea ngai tele leie. Po se kike, po le ale mau lungo kike li, po le ko inga ngā luenga o po le se mea po inga le nai te whai e wai loa i oi tangata. O le mea nai mana tua i tangata oi. A peila wa, a whai o wa o se tangata whai whali, a pei o sa mua, tō tele o tangata tufunga i whainga li sa mua, e i whai ka māloa sa whai e le mako wha sa, o ka māloa langa, wanga lau le ngos ka māloa, e re ka ua e mako unonga i ngoa, so se kaimi e make wa ai e o kufunga, e whai ngoa e mako o kufunga, e saula ka māloa o saula o mai whanga sa wako e a makalanga luenga, e pasi wroka, o li fo kufunga, e o whakaikainga, e o fo i kangaka fo mai, a e wa ai fo mai, e kere lako e ka uinga ronga i ngoa, doctor, e peila o Iesu, o mankua o Iosefa o le kāmuka. Ngā oa o Iosefa Iesu i le kāmuka. O lea la walu Iesu, walu waku Iesu e whainga le, o koe alu Iesu i longu, his city. Ngā alu lola i o Iesu alu le, e whainga le e le mea ngai whaimei ngā alu Konga koe su. Oire, ai sau le upunga le mariko e ongo whai upeto. E wako ai whaimei ka whaimei. E le ole tufunga e a le nei. Mewa. Wale ka ua Iesu. Ala ua whaimei. E le ole tufunga e a le nei. Ngai sau le mariko e ongo whai upeto. Whaimei. E le ole tufunga e a le nei. Le tama a Maria. O lona uso fo'i o Iakopo, ma Iose, ma Yuta, ma Simona. E leo i nei fo'i ea ia te i tātou ona tūwhapini. Ona la tau suai ai lea, ia te ia. Usa ua lewa ai ua le ka ua le ngō Iesu. But they know him as a carpenter. Yeah. Okay, Mike. Isn't this the carpenter? Isn't this Mary and son of the brother of James, Joseph, Judah, and Simon? Aren't his sister here with us? And they took offense at him. E te no. Nā whai mai le. Mele yone mo whai puto mai. Through him, all things were made. Without him, nothing was made that has been made. Le mā ngai o le tufunga. Whai mai. Ngai sau le yone tō mo whai puto whai mai. Nei ia whaia mea umalawa. E le ai fo i se mea e tasi na whaia. E le i whaia ia. O mea uma i le laro langi nei. O mea na whai e le atua. E le ai fo i se mea o nei mea o uma na whai e le i whai. Na whai uma e le atua. E o fo i lau tangata mo lau tangata. Na whau e tātou e le atua. Na whai tātou e whaatusa o le atua. Na whai e le atua lo manu manu. Lau tangata e whai ma manu manu e a fie o ailo nā nganga. O ala wha le tonu o a pōpō ngā. Wa foi mafatianga o leo langa o nai mafati ai oi. Tau e avelo wola ia Iesu. Tu ia Iesu lo wolanga. Tu ia Iesu lo loto na te au mai ia te oese loto fau. Ma te tuina i te tonu ia te oese ananga fau. Au te wha mo moi te tanua o e fai. E fiu e fai. E koe happen foi. Se se. Se se ka muka ngai ave. Alu sa o ole Tufuga sili o Iesu Keriso. He is the best carpenter
Carpenter. Carpenter, in this whole world. Yep. Ma mea tumu ai le nei lalang. Wana o Iesu ole Tufuga. Mm. E whai o le wha ma fulu wha ma. O mea uma po ngā o mea na o mea le tino ai te mana o e lolotu. E sa wale atua te tala u mai wapu. Tu lau nganga i le tua. Paatanga lau nganga, paatanga lau malu po o lau whai. E fio mai le nganga o le tua. Mm-hmm. Le teimi a te whatanga i le nganga o le tua i te tongu o lau whali. O mea uma te whaia, e loa ele mā manu o le tua. O mea e te savali ai, e loa ele mā naia ma le mamanu o le tua. O mea e tanu ai au lima, o mea e whai i au lima, e wa ai ele mamanu o le tua. O rautau tala atu, i upu o le tua, e loa ele mamanu o le tua. O mea malawa e whai loa mai e le tua i loo o langa. E loa e tangata le laro langi o oe le atalii male a whawhine o le atua ua i ai le anganga o le atua i te tonu ia te oe. Amen. Amen. I rea o ngā le tātou wō i le lotu, rea o ngā le tātou whai o mea mana nei, lea o ngā le tātou alofa atu tangata ma e wheso soani tangata, a ere o mamā te tonu o lo whare. Yeah. O le atua e a whio i te tonu i le loto e maualalu, ma to e loto mamā. Yeah. E le fio le anganga o Iesu ke viso i te tonu i a te oe, pe a whai na o mea manatu wha a maualunga e te maua. O mea uma e te manatu ai, o te manatu a o ia o oe o le tangata ua. Sili atu o na maua e ma, e tero. O le ale tele o mea. O le afo i le tele o wha manuanga le tua i a te oe. Ali e ile nganga o le tua i te tonu o rau whale, o te tonu o le malu malu. Na i a te oe. Ia, o la pisi uma na mea. So I recall whoever was saying that when I is rubbish. Asiato. Ai pe ia asiaka familia asiaka pe fa ile ka ngo e me le uso ya asiata mo rubbish uma mea nga o le ale o nga tatu te mo ai me o le nei la langi e mai mau ai o tatu wola e kelo waka kaunga ka ko ngofu e sui le mea nga sui le kala na ia tātou maua ia te kero, o le māngai ia e maua lalo lolo. E te maua uma whaamanuianga o le tino. Ma e te maua le whaamanuianga o le anganga. Ma a vea oi matangata alofa. Maua le loto alofa. Maua le loto maua lalo. Maua le matau i le atua. E teiro. O oe ar ka ngaka ma kwa i whamanguia e le atua. Amen. E whai o le whamanguia o le atua ia te oe le tua o le tino. A o le tua o le anganga. O le makua i amu ia oe. A wā a whaape e te maua le tua o le tino. Ai lai titi tua whaleanga. Yeah, rubbish. Mora pisi mau te ota umana mea. Amen. Amen. E te loa. O le teimini nei. Like I said, whaanoa noa i le roto ma le anganga ona o tele o tangata ke wisiano, te reo whai atu po o sisi tūlanga. Ana o mea o le tātou te vāwa ai i lungo te penga whai langi. O tele na whai mei sa i le whanau o le tua. I lungo o te penga whai langi. O tele ona vaai mawalunga lisi whai whi au po lisi hao po o ai lisi ki a kongo po o ai ale kangaka. I le upo le tua. E ke lo le winga lo kala e oso i lo whaanono.
Ona o le wa ai mai tangata o le lalangi. Tusa o le wa ai mai tangata o le lalangi. O le fe me saai ma wa i whanau o le tu. Amen. E tilo. E le tā ua lo lotu. E tā ua lo wanganga. E tā ua lo wanganga. E a fio ele nganga pa ia o le atua i tutonu i ate oi. Amen. Ia tātou maua le whelangulango mai. Ia tātou maua le alofa mai le atua. Ona mea mo ia. Wa ia isi mea wata wa aie. Pe mese a tātou lea ua maoa e ma alualu i luma le poto i le tuspa ia. Le upo le atua. Ona tuu lola ia le nganga pa ia o le atua. A le ua sau lo i le poto ma le malosi. E tā la i le fina ngalo le atua. Ona maua lo le mena. O le whawawai ai. O whanau o le atua i lungo te penga whailangi. Ia hone i ngalo i ate i tātou. Ta se teimi a tātou te whei ngai e. Tātou tangata ke wisi ano lea o loo. Whei ngai ma pisa i lungo te penga whailangi. Ia wange i ngalo i ate o tō. O ngā walu atu ti a polo e tau mo whai wha selo ma popa. Amen. Ia te a wai. This is my ia a wai mo o ngai le tua. O te whaalango lango i le nganga pa ia o le tua. I o whati te mita te te o mai e. E whai tā pokala. I lean on the Holy Spirit. E peso soani ia te. Ai ei foi se tangata e whai ngale e sau e whaapea mai ia te. We le sa o le melea. Le sa o le melea. Le sa o le melea. O le melea le te whai mai e ama ama. I'll take it. But I'm not going to start any argument with you. Nothing. Al Paul me sili acha. Ia o maua loto maua lalo mo whaalango lango le ngang pa ia. A isau mai fo ila e te whai mai acha u le ama le o le saol mele whaapetai. Thank you for letting me know. A lela o whai atu ia te o tau I tetro maftanga le fiapine. If you say that, if you come to me because o nai te sau ia te au I lo poto, malo malama I le tuspa ia. Without the Holy Spirit telling you to come and tell me, I'm not going to take your advice. Because o nanga I le tu, o te whaalango lango, ma te whaalango lango le nganga pa I o le tu. We cannot come on ilunga le kako polkalam. Ngare whaasoa, without knowing the Holy Spirit. Amen. E mate matau fo I le tua. E mate leo mai e le whaia le tātou pokalama me just to come. Ina ia maua ini tūlanga maua lunga mai loa I tangata no. Peo no whai atu. We never, ere I eise ma foi. I loa ole a ma whai ese pokalama whapea. Pa ona ole a nganga pa I o le tuanganga lua mai a te a umalo tolu. E ma fua I antou tanga I mai matou wa ai mai. Anga whapeo se pokalama ngā mau mai a whai without from the Holy Spirit. Well, le vanga le eise kako pokalama. I will be tired already. Ai ono le pokalama na tuina mai ele tua mate au nai. Ma wha malo sia I o ma ua ola wha leanga.
Ma ia losi e lo su'e, i lona upu. Le alu ai ale tātou pokalama. O lea, o a mea tātou te whaia. I tātou matau i le tua. O le tala inga o le upu o le tua. It's not supposed to us to come and argue and show our feeling i lunga o ka penga whailangi. E au ngālo tātou mai as one. O ngā o lewa ai mai le larolangi. Lewa ai mai le larolangi. I mea le tātou te whaia. Le mea ngai e au ngai. Le ave sa o le haia mai o le kā muka i ka kawu ngā sau e. Kā muka mo i aoa, Iesu. Anga wha peo Iesu ngai whai maa ngā ui ko kongo lo loko wa umanga. O le ale, whai meo le larolangi ma sese kam whai kau sau e whale. I te maua, aisia. Anga fo i le ilea nganga o lea kua kongu iake oe. O lea nganga o lea kua ngai pui puia oe. Ia awangi i malepe whai ko koa o lau whale. Ia awangi i kae lua o lau whale. Ia awangi i kukulu mai le kau o lunga o lau whale. I nge i awangi i sau mai sia nganga le anga. Ma le kau ma whai o ki apolo inga i le pekia. Ma whapa u i laro lau whale. When the Holy Spirit of God's in your heart, the devil will never, he don't have no power to bring you down. Why? Because the Holy Spirit of God's in you. Tangata wa maua ai le tua. Le tangata o roo nofo ai nganga o le tua i te tongo o rono roto mo rona nganga. Le tangata wa tuina i le tua le roto fau, ma le nganga fau i te tonu i a tia. Amen. O le whaapetai ai le tua. Whaapetai i le tua i lona alofa, ma lona ngale. E ala mai lona upu. E ala lona tuspa ia. O loo wha iloa ma wha manatu mai i tātou. I lea aso ma lea aso ma lea aso. Whaatanga lea nganga o lea tua i te tonu i a te oe. Ina ia pui i lou loto, ma lou nganga, ma lou tangata. I awane i aile tau mawhai, awane i sao le ti apolo i te tonu o lou manu. Le manu o loo pui e lea nganga pa i o lea tua. Amen. Amen. O lea, i tātou maua le whea whani. Us Christian o tātou o tangata kerisiano. E tali tonu i lea tua. E tali tonu i a Iesu Keriso. We need to put our differences away and let's go as one body of Christ and preach the word of God. People, our family, and our friends out there in the world, they need Jesus. But they can't come and give their life to Jesus when they see us Christian, the body of God, are arguing and see who's the best and who really know the Bible more than anybody else. Tatou mai lalo. Tatou maua le loto maua lalo. We need to be humble. When Jesus in you, when the Spirit of Jesus in you, there is no way your heart is up here. A whai o ore tangata kerisiano. O longo winga o mea uma ia te oe wo whaapau e le tua. O nā fo ia ila lea nganga pa i o Iesu Keriso I te tonu ia te oe. So there is no way ke whai mai o oe tangata kerisiano. O oe tangata e tali tonu I le tua. O oe tangata e tali tonu ia Iesu o ave. Wa ave lo wola ma rou loto atoa ma e talia Iesu tonu o rou nganga. Ma vea o ia ma o li ma uwhaora. E whai mea mai lunga rou loto. No. We are not Christian if our heart is still up here. We need to calm down and humble ourselves. So tangata wa ia Iesu te tonu le loto. Ma tangata wa ora Iesu tonu le oranga. E mawalalo le loto.
E maua lalo le loto. Po le ale tūlanga maua lunga o ia te oe pe te fō mai, pe ke takta, pe ke MVP, po le ale to i ngā ai e maua lalo lo loto. Humble. O lea. Pa ese o tatou, tatou manatu, ese ma. Po le a fo le to i ngā loto nai te loko ai a e karikongu ia Iesu ke viso. Uso le mea ka ua, o lo wanganga, o lo loto, o te tonu o ia te oe. Ia fio ai le nganga o le tua ia te oe. So it doesn't matter what kind of church you go to. As long as you know Jesus is and you believe in Jesus, is our Savior, and you accept Jesus in your heart, that's all that matters. Don't listen what's happen. Don't listen and don't look at what happens around you. Focus to God. Focus pe oi le tua. Paalango-lango i le anganga o le tua. Amen. O lea. Paatanga le anganga o le tua. E sau e whau long malu. Yeah. E sau e te whaafou long malu. Ina ia a whio i le anganga whau o le tua i te tono i atu. Iau sina o whaapopo lea. E te tuu nā tu lea manoa le tina o lea. Ua mā nei alo na whaalongo-longo. Au te tatonu. O lo o te lea ale. Amen. Just to add on to what he was talking about, about as Christian, se na se tu alalo po se pamalo si ya tato va aya tu fo I tato uso ma tato tu ngani o lo, they're going through that to see who's right. Ya tato ye isi keri se no leva va aya tu. Pray for them. Remember them in your prayer because, the battle that we fight is not against flesh and blood. Oli isili mafai pule e mafofola ili isili when the Bible talks about ali isili mafai pule meaning these are angels, fallen angels from way before Adam and Eve. So these are not, we're not fighting against each other. We are fighting against principality. Tangata i paipule ole o ole lalangi. They fight it tato. That's why it's important to build your relationship or build your house. Lo fale lungo Yesu Keriso. The word of God says in John 4, for greater is he that is in you, in me, than he that is in the world. Ole tato malo si angale na is o Yesu Keriso. Le no foi te tonu ia te o e mao. Ole malo si angana e mawhai e tato. Ona fight against ianganga ia. E tau mawhai e le petia ia te tato. Mal tato sa valinga ili aso male aso. Like I mentioned earlier, ile o langa le o lai tato, e le te tai saule ali o le lalangi e tam whai you know, attack o e pewa pe, you're not a threat to his kingdom. But o mantuala, o tangata lele lalolangi, they're not a threat to the enemy because the enemy already got them. But o tātou ia o ave tata wola tātou ia o tā uola whanau a whawhine matali o Yesu Keriso. He's going to come after you, like I said. O le au ngana o le build o lo fale lungo o Yesu Keriso. Because that secret time, that hidden time with the Lord. So no matter what the enemy, so say, itua sa waleli o lalangi, pengo fia ya te oe ona, fight the enemy. Why? Because you're not fighting it on your own. Because the greater is he that is in you. Ole au ngana, ole tato, ole mafutanga, male build o lo fale lungo o Yesu Keriso. Pamaile lua tima lua koronito e ono alana fai upo espulma le ono pamai. What agreement is there between the temple of God and idols?
For we are the temple of the living God. As God has said, I will live with them and walk among them, and I will be their God, and they will be my people. Oh, see, when you build your house on Jesus, verse 17, therefore come out from them and be separated, says the Lord. So meaning when you receive Jesus as your Lord and Savior, you need to separate yourself. Separate yourself from the world. That doesn't mean you're not going to love your friend or your family or whatever, but anything that pulls you away from Christ, anything that will discourage you from God, the word of God says here, hallelujah, 2 Corinthians, might be separated, come out. So, if you're in that situation, and a good example is my relationship, our relationship before, in the life that we used to live, we used to mingle with, now I'm not saying these are bad people, but these are still our friends. But what I mean is we have to make a choice to get ourselves out of there. Why? Because why are you gonna put yourself in that situation if you know Again. oh Yep. it's gonna pull you down, or you're gonna go Mm. that's what's important. Like So for pray for my, them. yeah, of course, we're not going to. Now, we're not saying that we're perfect. Yeah. No, And we we're did not this. ignoring our friends. We're Yeah, still friends with them. They yeah. We understand pray for everything. them. But just pray for your family and your friends. Yes, we Yeah. separate ourselves. We have to take ourselves out of that atmosphere, Yeah. out of that environment. Exoswani limato avapete lofa iya Yesu Kiriso. It's a lofa foilo wo. Yeah. And you want to live for God, and you're serious about it, separate yourself. Ah, awete loa le mea pa uai oi aya loa ya. Still Hmm. want to be around that circle. God No. will use you and bright His love and shine the spirit of Jesus in you to your friend. E Yeah, whaangainga e lea tua oe. yeah. Maawala. E whaatosina mai i loto o Oh, whoa. wo i le Yeah. whaotanga. And now just because you are separating yourself from that environment that you used to be in, it doesn't mean that you're better than them. No, no, Mm-hmm. no, no. You're doing this for yourself. Ai alofa i lo oe ola malo- ai alofa ia Yesu. This is how, and that's what the word of God says here. Come out from them and be separated, says the Lord. Touch no unclean thing, and I will receive you. Meaning God already bought you, but He's not going to receive you if He see that you still feeding yourself into that, man, I trying to fill your flesh. Fa malia ina le tino. Ele mawhai le atua ona talia ina oe. Peha pe le o surrender umame umanga. So, ole whamalosi e te oile nei a fia le uso. Le tuangane ta mafo i matina o lo mafuta mai le nei tu lafi afi. O se taimi lava i le nei vai asa. Separate yourself. Bless you. Thank you. Once you give your life to Jesus, le Carpenter lia, esilia tu lo se si Carpenter. Ah, build low amatalona build low relationship low maftanga maya. When you start separating yourself from the things that used to pull you into the things of the world, it's eva aya for yourself you're gonna know that your circle of friends are gonna become very tiny, Small. but it's okay. I would rather invest in something that's eternal than something that is temporary. Why? Why do you do that? Why? Because, when God call you, wa umalo taimi lalo le ni lalo langi, it's alwa na oe te le alma avio friends. It's le alu foi ma avilo ainga, po o matua, your brothers and sister, anybody. It's okay. It's totally fine with me, and I'm so grateful. It's if I could tell you,
Le mala malama, when you start building that relationship with God, you're going to start to understand the things of God. Le poto le ni langi does not compare to the wisdom that God have. And I love that. And I'm so grateful. O te whawhetai whai o le upo le atua a. Yesu sa umaye e e launga ina i le upupo. O ai lava i launga ina. O te whaamalosi e te o le uso. If you're a church goer, or even if you listen to the word of God on social media or on YouTube or whatever platform you hear it from, I want to encourage you. Write down, get a notebook, a specific notebook set aside for the word of God. Because olo pelu malo malo si angale mafai o ena te etwai i I mai leia le li le nei la langi o le upule le atua. You have to know your sword. O se um when you're in the military, you don't just go to war without training. You have to familiarize yourself with your weapon. That way you are able to what to fight the enemy. So if I pay now for once you give your life to Jesus, you cannot fight this battle without knowing the word of God, without knowing, just you operating on the word that you hear. It's okay. It's good too. But when you know it for yourself, when you know your weapon, you know, no matter what direction it's a waileli ulele lalangi, it's a mofai e fa to ilalo ya oi, it's a mofai e lepetia ya te oi, you will be able to stand. Why? Because you're standing on the word of God. Your foundation is solid. Ole o ngā nā le upo le atua. Pa mai le lua Timoteo te ololon fa ipus fumaliono. All scripture is God breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Ole nga na le upo le atua. Fai fo ia o you're a church goer. It's if alongo le upo le atua. Sometimes you feel like beya la la nga mai le fe au ya oi beya lai oh boy for kan kali kali si ol ka o fe au whatever you're doing. You got to remember that is not, don't hate the messenger. Le tangata le sa wa mai le if I for if I mai le upo le tua tau nei ma fa le lo fa le tua ye ti oi le nganga pa ia. You got to remember God sees everything. God knows everything. Now, I'm not saying that the pastor knows everything. No, but the Holy Spirit is everywhere. God is everywhere. If I oye tata wala excuse me, the things that we do in the dark and the things that we do in light. So when you hear and you feel convicted with the word of God on Sunday, that's God's love. Le lo fana le tuaye te oe whamanatu, e fanu fanu atu, knocking at the door of your heart. So I want to encourage you, my brothers and sisters out there, if you know the Lord, if you know Jesus, good for you. Keep up, yeah, ia alu pe alo savalinga maleali ia ma losi lo loto build that relationship on Jesus. I fa pe etele lo Yesu Kiriso. This is the first time. Oh, I want to give you an invitation. When you accept Jesus as your Lord and Savior and as the carpenter of your house, man, you're basically investing on something eternal. Uh, I invested in mea lele mo oe. Manatua la ave lo wola maliali ele pena avea, and then that's it. Everything is going to be beautiful. No, it's a daily thing. You have to take up your cross daily. Deny yourself, take up your cross, and follow Jesus daily. And I'm not talking to you only. I'm speaking to us, to both of us. Us coming up here it's an encouragement for both of us, to keep on going for Jesus. Awane fa vai vai ele ma o sa valinga maleali. Ai e fa malosie foi ele fa malosie la na oi, but also for ourselves. E fa malosie ele ma o ola fa lianga moleali. Pa vitaya o le upole atua. O le upole ale atua. Oh, his word will never return unto him void.
The word of God says it will accomplish what he has sent it forth to do. Isaiah na. Ole upu fo ile ale tua e ola. This is the only book that is alive. I don't know about you, but any other book in this world, this is the only book that is alive and well. It's living, active. Pau fo ile ale upu e mawhai ona I loa mea lilo I te tono tato loto matato mawhawhau. So o te whamalosi e tia oe la uso la o tuangane te mamatina a whai wa e whawai vai on whatever you're seeing on the side of you. I want to encourage you. Keep your focus on Jesus. Manatole talale ya peteru. Lili te mile na aya to sa vali ma Yesu lungole ole vai. O mai na vala awa tu Yesu. E peteru ya Yesu vala awa tu Saulo fafo. So he came out. He walked on water. But what happened when he started seeing things, the storm and the waves and all this coming up? What? Namatama to why? Because his eyes was what? Focus on the problem, but not on Jesus. So I want to encourage you today. Ole upu famalo sina e te oile ne ia fiafi. Ia faulo fale. Ilungo Yesu Keriso. Awane fawina ilunga o tato malama po le tato iloa. Ia faulungo Yesu Keriso. Ia whamanuia lea tua I lo whaafonga ma lo whaalongo fo ile nea fiafi. Ia via fo ale upu lea whaima whaamalo si anga ia te ole ni vai aso. O upu fo ia ie mati whaaso atuai. Don't take our word for it. But we want to encourage you to, seek the word of God. Look into the word of God. Study for yourself. Awete, just accept whatever we give you. Yeah, take time out of your busy schedule. Paisi time mo Yesu. Paisi time where you can seek his word. Te talo ile tua. Whaailoa ile tua o mana onga. Whaailoa ile tua mena te tonono na loto. He sees everything that we go through. Ale ngala le upule le tua. I fita lai mai e te oi. And I want to encourage you every time you read the word of God, pray. And remember, God has given us the Holy Spirit who is with you. Once you accept Jesus, the Holy Spirit is with you 24/7. Meaning you're going to work with the Holy Spirit. And you got to be mindful of that, that you're not just going by yourself and nobody sees what you're doing, whatever. No, the Holy Spirit is there. Treat him like he's there. He will help you with every decision making you make. If it's so fo ia te oilo savalinga. Lo savalinga e maleali if so ani o ia fo ia ole voice nga ki palungo koi a lot of times whisper it's the mailona if atia o yela you're going through some things when you hear peace and things that comfort you the Holy Spirit is there with you. So I want to encourage you, my brother and my sister, I want this week as we start a new week, go with God. Be Christ-like. I love what my parents growing up in my high school years. I had, tele foi o mato faleanganga. Safi so soani la wola faleanganga no so soan. O mea foi no te mana tua growing up. I hear them talk to us about, man, so grateful. And I thank God for everything that I went through. In life, you're going to go through a lot of things. And I'm telling you, those things are going to help build the person you are today. So grateful for all the trials and, the things that I went through personally, because I can honestly say, God showed up, man, and he made things right and he helped me, and those things too. Na so so ani mai lea tua, whaia lea matautinonga moa. Tautinonga whamalosia e sa uso sa tuangani ta mawhai po te tina. Whai fo ile whamalosia ngai tono ma ua ngali. We're not perfect. No way. So far from being perfect, but we are perfect only through Jesus Christ. Yo le neila so whaman ria lava le tua le niva yaso. Amen. Fofuanga umaa. Did you want to add? No. Sorry. Oh my. Whaman ria le tua yeti oi ngā luenga whiau. O whainga fo e hale ainga whaamoe moe ma whaatua tua i lea tua. Whai fo iau, you're going through hard times.
a wā fo ia me tupu mai tono tatou āinga, whaatuatua i le atua, e watu ai le atua ia te oele file mu, e watu fo ia i le atua ia te oele, e loto fia fia i whisosoani atu fo i le nganga pa ia te oe, i filinga uma e te make So whaatuatua i le atua, wha moi moi ia Iesu Keriso ia lea, ole, he's the greatest carpenter. He's the greatest builder. I lo wola lea wha lea nganga. Whawhetai lo tune in mai, share le ka kopo kalama, like, ma comment mai fo, we want to hear you. We want to hear, what God has done in your life too. Because this life that we live in, it's not perfect. We go through things daily, but, ai wha moi moi ai lea tua, e so ani a lea nganga pa ia te oe. I mea umalawa te face le nei, le nei o langa. Whamanuia le tua le ni vai aso, e a uma mga luenga la toto e ngai ai, may God be with you and make wise decisions. Go with Christ, be more like Christ, not more like yourself. Vi le tua, pakai atu ho i le nea fiafi e tari konu iau le tātou upa sole na le na i le nea fiafi. E tari tonu te le ase whaamanianga le atua ia te oe le nea fiafi. E ala i lona upu. E pakai le atua i au auna. O pola ina le upu le atua i le asa ma le asa. E whaamalo sia i o tātou wola wha lea nganga. Ia matue whaasao ai o tātou wola wha lea nganga. O lea ia e whaktai ai le atua. Whaktai fo i lona nganga pa ia. O loo a fio i te tonu i o tātou nganga mo tātou loto. Ia ina ia whape nao na pui mai tātou i tau mawhai ngā le fili e tau mawhai i sao mai te tonu o lo tātou. Tonu o lo whali. Le whale lea o ia o lo loto mo lo nganga. Le malu o le atua o lo a fio i le nganga o le atua. O le ia whamanu ia tele lava le atua. Ia e ala i le upo o le atua le nefia. Ia mo lo whaalongolongo ma e mai mo mai lungo le tātou po kalama. Ia i le nefiafi ia. Thank you, hon. Maloa le Thank you, Jesus. le Thank you, Holy Spirit. Ia, e ala i tātou, e ala i tātou kalama i le neia fiafi o le sa. Ia, o le vi inga lana po ia i le atua. Ia, ona o lona upu, ia, taritonu, ia, o avea po i le upu o le atua. Ia, o tātou whaalongolongo i le neia fiafi. Ia, le ngata i lea, ia. O le wapaisa e alu le lotu, le neia sa, ia. Taritonu po, ina whamanuia po i le upu o le atua. Wa le tala tispa ia le alfua, ele foi fua mai le upo le atua. Amen. Ia o le vi inga ma le whataina i le atua. Ia avea Iesu, avea ma tufunga o tātou o langa, mo lo tātou loto. Ina ia whapena o na ia paua se fale ma se mamalu le lei. I lou loto, ina ia pio ilo na nganga i titona ia i tātou. O lea ia, God bless, whaktai le atua, i ia le atua. Ia, i mo amata fo ile neiva yaso, i fi au ma ngā luenga fo ile neiva yaso. Ia, i le aso atai au, pēr o atua ile tātou wola, ia, ma le maalosi. Ia, mai i le atua. Ia, hawane i ngalo le tātou pol kalama i le astofi. Le astofi le si tātou pol kalama. Ia i le itu la iwa, o le itu la valu na i le iwa. O le lava le taimi o te tau nuu mai e le, taimi o te maa nawa mai fi au mga luenga lasto. Taimi a ngai alua tua le tātou polka lama. O le e whakoe wha maari li atu ona o le tuwai o le taimi ia. Tuwai o le taimi a mata le tātou polka lama i lasto fi. Ona e fuafua i le taimi. Ia mata ina i le tātou polka lama. E taimi o te maa nawa mai e fi au mga luenga. Ia, ole ia. Vi ia lava le atua. Ia, awane i ngalo maka i lau ka lenga. Ia, le aso luas fulmalua, le asa, le aso luas fulmalua, pea uma le asa o tama. Ia, lea o le mātou
faisaugiga ai ma matou tapuaʻi faatasi ai ma le ʻaumalaga ia pei ona fa'asolo nei i Amerika le ʻaumalaga mai Niusila ia le uso ia asiata ma le tautaiaʻe ia e maise le pule o le Blue TV mai Niusila le suga ia puimaono ia o le a matou peiloaʻi ma matou tapuaʻi ma matou lotu faatasi i le aso lusu malua pe a uma le asa o tamā o le asa i ona tua atu ia o le asa lenā o le a faapena o le a matou faisaugiga ai faatasi ma le uso ia asiata ma le tautaiaʻe ma le blue wave ia ma le ʻaumalaga mai Niusila o le a fai e te avanoa o mai tatou te tapuaʻi faatasi ia ma tatou mafuta ia ma le uso ia asiata ia e maise le suga ia puimaono ia ma le ʻaumalaga mai Niusila talosia foʻi ae tatou mafuta ai foʻi peiloaʻi ai foʻi ma le uso ia Elvisi ia ma le suga i lo ia ia i le ia ma kamo ka o ia ma sao se wangalo aku kamo maskoinga ia ka fala o le ia mai tatou te mafuta sau foʻi ngale ngai ke sau e te fia sau te tapuaʻi i le atua ia ona e whatoa e whanaro ia e o le mea tauria mai tatou te lango le whainga malanga po i o na iuso ia o nei fo i tangata ia o tangata o le atua ia o tangata e tapua i le atua ia o tangata fo i ua whaanga ina i ngā ruenga o le atua o lea mai e tatou te lango inga le malanga mai fo i o na iuso ia wa fo le nātou wha moe ia o lea ia o le aso lusu malua o le masinga nei ia a e fia mausa ua wanoa ia mai tatou te whaisauninga whaatasi ia o le ngumela ro telefongi pe a e fia mau le address e te saua i le fo i asa tatou te whaitaulanga whaatasi i le atua ia o ngai lunga o tatou screen le ngumera o le We can post it too. le 650-290-2433 amen ia ia pape naona tatou mafuta i fo ia ma au malanga mai Niusila ia o le tatou folfolanga na ia o fo nei ia o nei ngalo tatou pokalama fa mole e te fa manatu atu le stofi e le tula e valu e ngai le iva e tatou mafutanga ia po le tatou pokalama i le aso le stofi pe o tuai le ola ma le manosi ia avea foi le nei taimi ia o te whaatalofa toi foi ia siu pai au ia whaasauinga o peta ia malo lava ma i lau sunga le whawhengainga ia te tonu foi o nawe o i Samoa ia whamanuia le atua i whaatasi atu le atua ia te oe ia le tamā ia o le sunga foi pai au ia a oe iai Samoa tai le tua ia o mo pe o lua ma le uso ia John sunga ko i pa pe ngainga ko pai pe au marolo ia Ioane o peta ia o manuia le tua mo le atu o lo anga i o tatu ainga i Samoa ia i le nei fiafi pa manuia tele le tua manuia le vaiaso o sunga pa pe ngainga ia i le nei vaiaso ia o tali tonu an e sisi mea e le i fa umata o kalam. Have a good week. Ia manuia le vaiaso. Go with Jesus. Ia whaalango i le anganga o le atua. Ia whapenao na manu malo le atua i lo anganga. Whaatanga le anganga o Iesu e fio i lo lotu. A e ala mai le ata e au talo i le atua. Talo i le atua i na awina mai lo nganga. E te lua va lua i le aso ma le aso. Ona e maua lola i le malosi. I le tino ma le malosi i le anganga. Ina ua e whaatanga le anganga o le atua. E pule i a te oe. Amen. Awane e pule a oe i a te oe. Pule le atua le anganga o le atua i a te oe. Amen. O le a whamania te le lava le atua le neiwa yaso. O la stofi pe au atu le ola ma le malosi. To i tātou whilua i lunga o tātou pokarama. E ala i tātou whaasoa. Ia i le stofi.
O lea ia e vea le nei taimi ia e mātou te whaatalofa ma mātou whaatofa atu ai ia i le pule po le paso le tātou por kalama. Ia ia fina i le nei afi. Love you, Fina. Ia o lea whaatai le atua ia ona ua peiloa i fo i mare paso le nei aso i le mātou sauninga. Ia fia le loto ona wai atu ia olo o maua pe le pule o le nei por kalama. Le malosi whaapetai ia i le atua. Ia i lona wha malo ronga fo i mare malosi. Ia olo o maua pe le tofine. Ole mea e fia i le anganga e awe whaatai mare vi inga i le atua. Ia ona o le malosi. Ia le atua malona wha malo ronga ia te oe le tofine. Ia fina, we love you. And God bless you. Yes. And have a great week. Ole wha uma toi le tātou por kalama. Ia i le pese o le pas. I le nei fiafi. Wha uma toi le tātou por kalama lea. God bless. Have a good week. Ma ia manuia le aso. E vai aso. Amen. Amen. Nehemia vale se folu. Oli le rii lau malo se lea. Lau se lau pese. I never lost my hope. Ooh. I never lost my trust. I never lost my faith. But most of all, I never lost my grace. I don't mind if I'm lonely. Ooh. I don't mind lonely. For Iesu, Amen. Jesus is the answer for the world today. But from there's no one.